ngasi ayuk phongkiba tongan Manipuri siphongsing amasum thokiba thawdo wathoksingdagi maruoibe I pausing khongasaraga Manipur top channel gi maikeidigi miyamda thamjagi ahanbada sit humpugi manungda yamdrabada nifudi phangduna mara setpa government ama semangamlagani matang saraba matamda aphas parak thoknaba taksingani NBRN lakadoriba mikhalasida sit humpu leibigi manungda BJP na yamdrabada sit nifu phangduna mara setpa government ama semangamlagani Manipur government na matang saraba matamda center da apas palak thoknaba taksingani haina Manipur gi chief minister amasum senior BJP gi lusingba nongthongbam berena phongdokre hanagi footballer amadi pauksi amagi hanagi editor oiramba NBRN singhana ahanba BJP lusingba coalition government ama english ngani gi taraga teretagi Manipur sasan tawduna lakli maka IANS ka akhanana unabada mahakna haiki national security amadi yumlo nariba lanmigi sasan lairiba Myanmar gi haujuk oriba phibam sida ahanba miyeng thamlaga apaswa lathokpagi matangda khanagani mamangi December thada Nagaland security force ki khutami sam taraga mari sikiba thokdoki matangda apaspa lathokpa si aruba political gi oiba issue ama north east state sing oirakli mahang haiki BJP no lusungbu government sina sahi mangara tawkiba afaba thabakya aduna maram oiraga handak pangthokodoriba mikhalasida BJP na 2/3 majority fangduna hena mara setpa government ama semangamlagani thajawasigi maruoiba maram karino aihak ground level grassroots level da thabak tawba politician amani aihak na miyam gi ihul masak muna khangi masi khangna hokiba sahi manga sida prime minister Narendra Modi home minister Amit Shah party president JP Nada amadi atai central lusingba singi pautak makhada miyam gi gefana thabak thorong kya paikhatuna laki go to hills amadi go to village mission gi makhada singi manung hanjin mafam sing amadi tampaki khungang sing de satuna central amadi state government na piribe scheme sing da yumthong da yohon mangamki government asina tongan scheme kya ma hawdokhi masigi manung chief minister gi haksel gi tengbangi makhada narakpa matam scheme sigi makhada card paibe mi amada lupa lakh ani gi ana laying da mating piri hauju power beneficiary lakh 4.5 the scheme sigi makhada khudong sa phangkhre central scheme Ayushman Bharat ki makhada beneficiary amada lupa lakh manga ki ana laying da khudong sa piri hauju power beneficiary lakh mari rom da scheme sigi makhada khudong sa pikre haukiba sahi manga sida puna beneficiary lakh 8.5 rom da free health scheme gi khudong sa phangkhre English ngani taraga tereta BJP na lusingba government lakpa matamda thaknaba ising tap water phangba imung asi sada 5.7 oiramki haukiba sei manga asida masi sada 62 yobangamki lambi thong sengatpa amadi lairik laisu hoiraba naha singna masagi senthok lambi lehananaba stand up amadi business sports scheme kyagi matengna naha singna senthok lambi marang kaina lehanba ngamle scheme khudingmak go to hills amadi go to village mission gi makara yumthong yohan mangamri law and order gi matangna palladuna magna haiki hauki bisai taraga manga dagi na kunna sida Manipur si irang yamna kanba state ama oina miyamna unaramki adubo hauki bisai manga sida state sida general strike broken amadi kanglup masel gi marakta khatna sainabagi thawdo amata thokide masigi mahutta sing amadi tamgi miyam gi marakta hena nungsinaba mari ama senggot pangamle Manipur miyam na matam sangnadagi irang hauduna lakiba ILP center na piraktuna lamdam sigi indigenous kanglup sing kanna patabok pakat paukre maram khara sina maram oiraga lakaduriba mikhala sida 2/3 majority da mai pakani haibagi thajbale mikhal gi mamang na apaspa si asauba issue am oigedra apaspa si mikhal mamang na asauba issue amadi oiroi maramdi masi english amaga samapan yangkhai dagi hauduna Manipur miyam na thengnaduna laklabani masigi matakta army na su ek asigi marumda ahen mathabak tawbal lepkhre army amadi atai security singna laiba asigi security ngak senana bo honaribani hauju oiriba Myanmar gi phibam sida apaspa si Manipur gi khudak hekta lokthokpa yaroi Manipur government na apaspa si lokthokna bakana honari amadi center da takshinduna su lakli state government state asida ek asi lokthokiba yanaba phibam ama semgana bakana honari election progress da lalhau singi khut sangla kadra state asigi tampakta sit nipulai amadi hariba sitsinga sidadi lalhauba singi khut amata changma ngamloi maramaduna mikhalasi free and fair oigani singi mafam khara da government ki su de lairiba lalhauba sing lairi handaki mikhalasi gi oina
यूनियन होम मिनिस्ट्री सूद लहलुपसिंग मखोगी कदरसिंग केमतगी मपान थोंदनब अमदी पॉलिटिकल युब थबक थौरमसिंग याउसिंदनब अकनब पौताक पिख्रे मरम अदुन सिक्युरिटी की सांग हेनगलकलिबसि येंगलग स्टेट पुंबदा फ्री एंड फेयर मिकल पांगथोक ngamlagani बीजेपी की ओइब गवर्नमेंट अमा अनि सुबो ओइना हलगलबदी गवर्नमेंट की अहेनबा अहानबा मियेंग असि करी ओइगनी बीजेपी असि मतम सुपदा मियाम की दमकता खनबा पार्टी अमनी हौखिबा सही मंगादा लैखिबा शांति अमदी चखटपा अदु मखा अदुमक सथखिगनी शांति चखटपा अमदी कंगलुप मसेल मरक्त नुंसी चानबना पार्टी असि की अहानबा मियेंग ओइगनी मणिपुर से अपिपु स्टेट अमा ओइरबसु मफम असिदा कंगलुप कुंथ्रागा तरुक तगिन कुंथ्रागा तरे लोमना पुन खुंदामिनरिबनी कंगलुप सिंग असिगी मरक्ता नुंसी चानबा अमदी अफबा मरि थंबा हाइबा यामना चावबा अमदी अरुबा थबक अमनी मसिगी मथंगना नहासिंगदा थबक पीदुना मखोइबु मरोमदोम लेपसबा ngamhanbadasu miyeng thamgani ड्रग लाना सिजनबा मदी ड्रग ललोनबा सिना मणिपुर कया यामना सोगनबगी अमदी मसिना मिखलदा कया यामना अखाइबा पीगदगे स्टेट असिदा ड्रग की सफु अमा असौबु ओइदे अमदी ड्रग सिजनबगी सांग हेनगलक्त्रे अदुबु मपालमदा सुंगबा ड्रग सिंग मणिपुर अमदी अतई नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग फाउदुना पुरीबसिदी असौबा सिंगनपमनी अयाकी अहानबा थबक्ति आइन कायना ड्रग पुरीबमदी गंजा अमदी पॉपी थारिबसि यानथतुना मंगनबनी सिंगी लमदा मसक खंगदब लहोलु खरना मतेंग पांगदुना पॉपी थानबगी थबक तौरी गवर्नमेंट असिना पुलिस असम राइफल्स अमदी अतई सिक्युरिटी फोर्स सिजनदुना पॉपी यानथतुना मंगहनबगी थबक अकन ममोंगदा सथरी हाउजी की ओइना मपालमदगी पुसिलकपा ड्रग थिंगबासी खरा मखै वारी मसिगी मरुएब मरमदि मणिपुर अमसु म्यांमार अनिगी मरक्ता संबल खादब बॉर्डर किलोमीटर सहूंगा मौद्राग मरी लैथि मसी थिंगनबा हंदक्ता यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना किलोमीटर निफु संबल खानबगी अयाबा पिख्रे हौजुक संबल खाबगी थबक अकन ममोंग सथरी मसी लोइरबदी ड्रग पुथोक पुसिन तौबगी थबक असि चार हुंद्रागदिगिना मारफुदी कंट्रोल तौब ngamlagani मणिपुर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की फिबम असि मतौ करमना उबगे लाकदुरिब सै तरारो मसिदा एस्पिरेशनल मणिपुर ओइरमदगी मॉडल मणिपुर ओइरगनी साउथ ईस्ट एशियन लेबाक सिंगी ओइना मणिपुर सि गेटवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ओइरगनी निंथौ पालिंगी मतमदगी हौदुना नुपी सिंगना मणिपुर समाजदा असौबो थौदांग लौदुना लाकली नाकी गवर्नमेंट नुपी सिंगदा हेना शक्ति पीनबा अखनबा मिशन पाइखटकदरा नुपीद शक्ति पीबा हाइबिसिना आइखोइगी अहानबा प्रायोरिटी नि लुपा कोटी तरागमरी रोम थाददुना सिंगी डिस्ट्रिक्ट चुचामपुर उरखुल जिरिबो कांगपोकपी तमेंगलों सेनापति अमसुम चंदेल डिस्ट्रिक्टा इमा कैथल अममम साखरे ट्रिफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया अमदि अतई स्कीम सिंगी खुतांगदा सिंगी नुपी लिसिंग निफुगुमथोय रोमदा सेल्फ हेल्प ग्रुप की मतेंगना सेंथांग क्या पिथखरे मणिपुर की सेटमिलोंदा नुपी सिंगी असौब थौदांग लै मसिगी मथक्ता स्टेट असिगी ओइना फिसा लोनसा की थबा असि नुपी खक्तना तौबना तुआन तुआनबा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कयाना नुपी सिंगदा लोन क्या पिथरी गवर्नमेंट असिना डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता वुमेन्स पुलिस स्टेशन अममम अमदी वन स्टॉप सेंटर अममम हांगदोखरे हंदकी मिकल असि सेंट्रल लुसिंगबसिंगना बीजेपी की नुपी कैंडिडेट अहुमना टिकट पिरखि मिकल असिदा ऑपोजिशन ओइरिबा कांग्रेस पार्टी असि कया यामना चैलेंजिंग ओइगदगे हंदकी मिखल असिददी बीजेपी की ओइना कांग्रेस पार्टी असि चैलेंजिंग ओइदे अदुबो मिखल असिगी ओइना बीजेपी की इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मसिंग याम असिना चैलेंजिंग ओइ अदुबो इशू असि माय पाकना हैंडल तौगनी हाइकेनसु पाउसना फोंदोरकली मखासा थरपोइना तो पावमना बीजेपी की टिकट फंगहोद्रबसिंग थोमजिलकपदगी जेडीयू मपांगल कनब पॉलिटिकल पार्टी ओइरे खेत्री बिरेन समुएल जेंदाई केएस लोकेन ओनब किशोर एलएम खाउतै जेडीयू यावख्रे मसंगोनपु वफम खरसिंग जेडीयू दो संगलखरबसिंग खेत्री बिरेन लमलाई एसी समुएल जेंदाई तमेंगलोंग ओइनाम नबकिशोर बिष्णुपुर केएस लोकेन सगोलबन एलएम खाउतै चुरचामपुर केएस सुरेश उरिपोक तेईस सोरन कुमार ओइनाम nganmam robert singjamai ahanthem joy kumbi thoksom jadumani khangabokni Bharatiya Janata Party BJP की टिकट तानरम पॉलिटिकल हेवियट कयामरुम थोमजिनरपदगी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू मपांगल यामना कन मणिपुर की पॉलिटिकल पार्टी ओइबदना तना अनौबा लेंगाक लाकपदा मरुएबा थौदांग लौबा पार्टी ओइबा याबगी फिबम नक्सिलकले बीजेपी अमसुम इंडियन नेशनल कांग्रेस तौखिबगुम मिरेप ओइननबगिदमक जेडीयू दा थुमजिनरकपना मरम ओइरगा असेंबली कंस्टिट्युएंसी खरदा इंटेंडिंग कैंडिडेट याम पार्टी ओइरकले हाइरबे असेंबली कंस्टिट्युएंसी सिंग अदुगी मनुंगदा खुराई एसी अमसुम वाबगाई एसी यावरी
JDU da nauna yorok masak naiba miyoy singi manung lamlai ACG MLA Khetrimayum Biren Tamenglong ACG ex MLA Samuel Zendai Sagolban Assembly Constituency gi ex MLA Dr. Khwairakom Loken Manipur gi Chief Secretary oiramba Bishnupur ACD gi Oinam Nabakishore Manipur DGP oiramba Chuchampur ACD gi LM Khaukta yauri Party sida sanglakraba miyamna sakhang makhang naraba ataidi khangabo ACD gi Teis Jadumani Oripo AC da Case Sure Singjama AC da Ngangbam Robert Oinam AC da Soran Kumar Kumbi AC da Ahantem Sanjo yauri Panwayabadi Thangmaiban Assembly Constituency gi MLA Khumuksum Joy Kisan Ye School Assembly Constituency da Thonauzum Brindas Party sida Mirep oiragani haina laukthokhiba lekhrabani Party asigi State Unit ki President Hangkan Pau Tai Thulna Paukse sida hai Party asigi Mirep singi list hayang pung ani taba matamda laukthokani Assembly Constituency Nipuda Mirep Thadoknaba Thorang Tauri Haujikti JDU da Manipur Mapangal kan political party ama oibita natana laingak paiba yabigi oithokpa leiraba party oire miyamna sakhang makhang naraba lusingba kayamarum party asigi laiteng oire party asida nauna yaroraba miyoy singa asinga si classic grandere pangthokpa okpagi thoramda Hankhan Pau Tai Thulna hai party asigi lusingba Bihar gi Chief Minister Nitish Kumar bu Imphala laktuna party asigi board khwangmadori tawbadadi Mahak Mirep se Laukthokpagi Aroiba Numit Haukraba Tungda Laknanaba Semsa Makasa Tarakpoina Topa Pawmana Ahanba Tangaki Mikhalgi notification ngasi thoklagani physical rally pangthokpagi athingba February 13 fawba sangdokre Ahanba Tangaki district ki mangagi Assembly Constituency Kuntragani Panda pangthokkodoriba 12 suba Manipur Legislative Assembly Mikhalgi notification hayang February amada thoklagani haina Joint Chief Electoral Officer na serol ama thokre Sirol aduna hai February amadagi hauduna February 3 fawa Mirep se pisanba yagani Mirep se singasigi scrutiny February mapana tawani Mirep oigadaba singna makhoi gi Mirep se lauthokpagi aroiba matamna February 13 da oiragani Covid laisat ki oiriba phibam asi yenglaga Sobida Patel gi kuthangdagi Mirep se sing pisanbada ayaba pikhibaga loinana makhoi gi security gi senpham su online gi kuthangda returning officer da deposit tawsinba yagani loinana Mirep oigadaba singna physically oina Mirep se pisanba amadi security gi senpham deposit tawba lakpa yagani adomainama makhoina lakpa matamda miyoi anidagi hena loinarappa yaroi amadi gari su anidagi hena lakpa yaroi Mirep singna lakminariba khudingmakna election commission amasum State Disaster Management Authority na piriba sana kaunglon singa na satkadabani online gi kuthangna Mirep se pisingadoriba siga mari lainana returning officer singna online gi kuthangda training amasu pikre hari Siroladuna makhatana hai laklipa February 13 fawba mikhalga mari lainana pangthokpa physically rally amadi road show pangthokpada athingba thamle adubu mifam amadi campaign tawba satpada puba yaba miyoigi masingdi hanadagi khara hengakhre ahangba mafamda pangthokpa mifam singna miyoi lising amarom tinba yaragani amadi yum sangdona campaign satpada su security ga miyoi kunga loinana satpa yaragani khajilaba kada pangthokpa Mifam singda miyoi sahumrom tinba yaragani apunba phampham gi sada yankhairom sizinaba yaragani haikhen su pausna makhatana fongdorakli atop bawmana NSN IM na economic package ki mayuk talei center gi makedi gi piraklibe economic package amadi political package singa sigi mayukta NSN IM na matam supada lei haina lahulub asigi nifugo humdoi suba raising day gi thoramda lub asigi chairman Inokyu tukuna fongdokre agency gi phama pausin hai lahulubasigi nifugo humdoi suba raising day gi tharamadu tuku gi makedi gi center economic package amadi political package sing piduna khonari basi naga sing gi mawong matau yeng thokpani amadi tungkoina satnaba yaroidaba thawrang henasu pausna palakli atop pawmana na local sing the kian khangan biganu Joy Kisan taragani to suba Manipur Legislative Assembly gi mikhalga mari lainana Thangal Bazar da leiba Janata Dal United Worker oibana local sing na kanago makharana angakpa phangna kian khangan bigi thabak sathabagi paw phangle asigumba si tawbiganu mikhal yariba makai ingna tapna pamdaba thodok thondana bahona si haina thamaiban AC da JDU gi ticket mikhal thengna gadoriba MLA Khumuksum Joy Kisan phungdokre thamaiban Yunam Laikai da leiba Haikam Kala Community Hall da Hana BJP Thamaiban Mandal gi President oiramba Sinam Sarajitna Janata Dal United Yorakpada Tarana Opagi Thoramda MLA Case Joy Kisan hai lakadoriba mikhala siga mari lainana JDU gi thomi oina lairiba Thangal Bazar da lebana local singna kanaguma miyoi kharna kian khangan bagi thabak tawbagi paw leire asiguma thawong asi mari lainaba singna tawgidana ba fagani
Thangmaiban AC asi Manipur gi atai AC singna tamjaningai ohen mamasum yamna ingna tapna mikal pangthokpa assembly constituency ama ohenna bohonasi Miam bu mana pamjaba mirepta bot dansi asiguma thaba asi satharakli basida lengak nasu chapsana miyeng sangwiduna lengak lei haba khangan biyo miam bu aki khang yauduna apam mit khanjana ba khudong saba pibiyo haina sumana makhata na phungdokhi marak thana mapalam gi pawng tang tentak na thamjage Miss USA mathul humpu gi building digi song tharaga sikre Miss USA 2019 Peasant winner Chelsea Chris ngarang nomaizing gi pung taret ki hek matung New York City da mathol humpu gi building digi song tharakpati gi sikre mak masagi se kuntra sukre han supalakli makha sa tharak poina to papaw mana BJP gi thambal lainam selamdre MLA Rameswar Kaksing lagi BJP pungmut muthatle haiduna rathokre MLA Rameswar National Party amada mikhal thengnaragani Kaksing Assembly Constituency ki BJP ki MLA oiriba mayang lamam Rameswar da BJP ki ticket pira kidraba matung mak National Party amada yauraba yana leire party edu National People Party NPP oiraba yai haidi Kaksing Assembly Constituency da ngarang fawbada leiramba BJP ki boot committee kuntra katare ki members sing amadi BJP Kaksing mandal gi member punamak ngasi BJP dagi mass resignation tawkhibugo loinena miyam gi oiba mifam ama Kaksing da leiba MLA gi yumda ngasi pangthokre Kaksing gi mapam punamak tigi miyamna laktuna saru yakhiba mifam aduda MLA Rameswar bu karama party da vote lep kadagi haibigi matangda miyam ga loinena kumna khana naina khibaga loinena miyam punamakna NPP da yauduna BJP bu maithiba piningbagi apama phongtokna khi Marak thana mapalam gi pawamana sel saramba IAS officer ama CBI na fare lupa lakh ani demand tawduna complainant ama digi senpham atu lawrambani habas Punjab Roadways Chandigarh gi director CBI na fare hari ningthokabu numita CBI gi senior officer ama phongtorakhibada IAS officer ama oiriba director adugi mayokta lakpa complaint ama da yumpham oiraga case ama register tawre complainant aduna hairibadi mark general manager gi rank ta promotion piba yarabani promotion aduga mari leina sayesi gi January da departmental promotion committee DPC amasu semki aduda accused adu panel adugi director oikhi general manager gi rank ta promotion pinaba Punjab government ki transport ki principal secretary da ming recommend tawbagi dama complainant asidagi lupa lakh manga demand tokhi negotiation matungda accused asina complainant adudagi lupa lakh ani lawbada yanakhi hairiba Punjab roadway gi director asina complainant ta kariguma mangona senpham adu pidaba tarabadi maduna maram oiduna lakadaba khudong sadaba phibam kya masana mayokna jagadabani haina sukenki complainant mamai thangda CBI da case ma file tokhi CBI na complainant adu fanglaba matung khudakta IPC ga mari leinaba tuan section singi makhara FIR ama register tokhi matter adugi aruba phibam adu yengduna CBI na makhoi go official singi oiba team ama semduna case adu yengsinna ba honarakhi CBI ni accused adu sel sabagi thabak sa tharingai da fanana bu wareb lokhi CBI na lang ama thaki ama sum director adubu sel demand tawringai da faki hain su palli loishilak poina to papaw mana BJP gi phiral na phida oiraga sanha luba ohum lokap yokre BJP gi phiral na phida oiraga sanama mangakta thangna lenduna miya mamang da hatpigi video ama social media da viral oirakpadi gi police na su moto case ma lokhalaga cruelty to animal act 1960 amasum furup singi marakta yengthina ba thokwan ba yabagi maral da sanhatpada hakthingna yaw mi ohum fakre Farabami ohum adudi MD Abdul Rashid Saikungani pan apok palekidraba Abdul Rahim Lilong Sawo Ipham Nasbul Hussein Saikuntragani pan apok palekidraba Akabar Lilong Tolen Khul amasum MD Arif Khan Saikuntragamte apok pa MD Yakuf Ali Lilong haino makhoni Police ki pauna hai ngarang numaijing numiki numidang pung 3 minute nifuga mangarum tabada social media da WhatsApp ta masa khangdaba mi khrana BJP ki phiral na phida oiraga miya mamang na san ama hatpigi aten ba clip ama upload torok pa thenakhi hairiba video du mi khrana state asigi minister nongthoma beren ama BJP Manipur Pradesh ki president Sarda Devi gi ikai khumna ba mang ba ya ba mongda tabada nungai tabu wahibuta sijina duna jai thang bu su taba phangi video aduna maram oiraga tuan ba fur masel gi manakta yengthina ba tholakpa yaba masum sa sana singba aton ba jiba singda hingsa satabagi maral senari ba miyoi sing fakana ba police na video adu gi likhul libada lilong gi mapam amadagi ni haiba khangmangki khudakta lilong police na FIR ama
पांदुना सु मोटो केस में लखोटपगा लोइनना सेनरिबा मियोइसिंग फोगनाबा इन्वेस्टिगेशन सदखी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मियो अहुम मरा लेरि हाइदुना ngarang nomaijung numit adumaki numidang pung mapan khra helakpa duwaida hairiba mi ahum asi phabani hainsu पुलिस की पाव सिन मखातारी अतोप पाव मनमो नुपी मसा मनमजा नमथेक तौबिख्रबा पिंकी सही तारा जेल थमनबा खानख्रे वुमेन पुलिस स्टेशन इम्फाल वेस्ट ना होकी बसई इंग्लिश सिंगनी के तरागा मंगागी नवेम्बर थाद लखोलकपा एफआईआर अमदगी नुपी मसा मबु नमजा नमथेक तौबिख्रबा सिंगजमई सनम पुखरी मपालदगी लोंगजम पिंकी सही कुंथ्रागनी थु अपकपा एल इनाउ साबो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट प्रोक्सो नंबर 1 ना सही तारा जेल बंदी ओइना थमनबा खानख्रे वुमेन पुलिस स्टेशन इम्फाल वेस्ट ना लखोलकपा एफआईआर अदुगा मरी लेना पुलिस ना पिंकी की मथकता चार्ज शीट फाइल खलकपदगी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट प्रोक्सो नंबर 1 दा स्पेशल ट्रायल चथरकी ट्रायल अदुगा मरी लेना पुलिस की मैकेरी की केस असिगी प्रोसिक्यूशन विटनेस तरागा मथुना एग्जामिनेशन पिखी एग्जामिनेशन असिदा नतना फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट सिंगदगिसु एक्विस असि कोना प्रोक्सो एकी अंडर सेक्शन 6 की मखादा ममांग न मरा लेरि हाइना लौथोकी मरा लेरब मियोइसिगी ममांगना कोर्ट असिना चतकीबा सेंटेंस हियरिंग द एक्यूज की काउंसिल ना हायरखिबदी एक्यूज असिबु अतोप केसिंग अमता सेनदबना मंगोन पीगदबा मतम टेंशन बदनतना सेल थोकपा थबक तौदबना फाइन गे सेंफमसु थीदनाबा प्लेयर निरखी प्रोसिक्यूशन अमदी एक्यूज की काउंसिल की सबमिशन सिंग कोना तारब मतुंग पिंकी न तौखिबा मराल की मतुंग इन सही तरा जेल बंदी ओइना थमनबा कोना लौथोखरे अदुगा मरा लेरबा थबा असि चतखिबगी दम एक्यूज असिना विक्टिम की दमक लुपा लिसिंग कुन मंगा की फाइन सेंफम कोर्ट थियननबा खानखरे करिगुम फाइन की सेंफम असि एक्यूज असिना थीद्रगदी एक्यूज असिदा पीरिबा बंदी की मतम था अहुम अमगसु सांगदोनबा खानखि लोइनना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की खुथांगी विक्टिम असिदा विक्टिम कंपेसेशन स्कीम मोइन लुपा लाख अमगी कंपेसेशन सु फोंगननबा कोना खंगनखरे हाइन सु पाउसना पलकली लुसिलकपन मपालम की पाउ खतंग मैम थमजरमगे तालिबान ससन पाइखिबदगी लानमी ओइरम मियोइ सामरोम हेना हाटखी यूएन अफगानिस्तान तालिबान ससन पाइख्रब मतुंग तारकपद इंटरनेशनल ट्रूप सिंगल लोइनना थबक तौमिनरम मदी अफगान की सिक्योरिटी फोर्स की मेंबर सामरोम हेना तालिबान तमथीब मोंग अमदा ओट नैदुना हातोखी हाइना यूएन की रिपोर्ट अमना फोंदोखली यूएन की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस फोंदोखिबा वाफम अमदा विक्टिम ओइख्रबसिंग अदुगी सरुक अहुम थोपगी अनीदी तालिबान अमदी मसिग मरी लेनबा कांगबुसिंगना मखुत चलब मतुंगदा तमथीना ओट नैरब मतुंग हातोखिबनी तालिबान ममंग से अगस्त थादगी शासन पाइखिबा मतमदा अफगान गवर्नमेंट अमदी यूएस न लुचिंगवा कोलिजन फोर्स का पुना थबक तौमिनरबा मियोइसिंगबु मराल ngakpigani haina lakthokiba tarabsu mihat mipungi thawongsing chatharaki अफगानिस्तान यूएन पॉलिटिकल मिशन फंखिबा ई पाउसिंग द इस्लामिक स्टेट्स ग्रुप दा एफिलिएट नि तौबनी सिंगनबा इंडिविजुअल यंखै हेना मखुत चलब मतुंग हातोकी हाइना गुटरेस की मैकेदी हाइरी यूएन के पॉलिटिकल मिशन असिना फंखिबा पाउसिदा मियोइ क्या अमदि फारग मफम खंगदन मंगनखिबगी थौंगसिंग सुंगारी अमसुम गुटरेस न मखाताना हाइखिबदा ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अमदि मीडिया वर्कर्स सिंगबुसु तालिबान अकी तुजुंग पीबगी थौंग मखाताना सथरी तालिबान अमदि इस्लामिक स्टेट्स न हातखिबा मियोइ अहुम यावना सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट निपान दि हातखि अदुगा तरामना फजिंदुना थमनबा फू चैबा अमदि अवॉर्ड अनै चथखि हाइनसु पाउसिन मखाताना फोंदोरक्ली तालिबान की ससन लाखरब मतुंग हातखिबा जर्नलिस्ट अनि सुक्रे मसिगी मनुंग जर्नलिस्ट अमदि आईएस न हातखिबनी अदुगा अनि अमना मसखंगनबा गनमेन सिंग नोमै कापसिलमदगी असो अपनंखि अफगानिस्तान तालिबान दी ममांगी गवर्नमेंट अमदि इंटरनेशनल फोर्स का मरी लेनरंबा मियोइसिंग जनरल एमनेस्टी पीगनी लाथोखिबनी लोइनना मसिगी मथक्ता नुपी अमदि इथनिक माइनॉरिटी सिंग यावना इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेहनगनी थाजब पीख्रबसु थबक ओइना पांगथोक्ट्री हाइदेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरक्ली अदुगा हौजिक ओइनदि म्याम पाउसि मतांग से लुसिनजरगे अमसुम पाथौसकी बिद सोखिबा लानखिबा यावरसु म्याम नंगापीगनी मतम गे मरुएबी पाउसनसु म्याम दले पलैतना सिनेल सिगी मेकेडी की बिजरखेनसु म्याम थमजरी एंड थैंक यू।